bafethu kuzolisto lona umZulu ngiseliseli FM ngenkani. This is the Monate Breakfast Show wola 7. Mofuthu wa Lesedi FM o labalabelwa ke bohle. Lesedi FM le hae le bofu. Scusa. Una boccatina bene, grazie la pettina bene. Scusa busy. Batucada. Pina le ngopo tsa mfalo mo ba ke Batucada scusa. Ai la motlaena fela ke hopola diamond. Mono and Son. Avaya Orlando. Ai la fela ke hopola diamond. Daideng ai la scusa ke hopola mfana o. Ai santo. Bale ya en. Bafethu kuzolisto lona umZulu ngiseliseli FM ngenkani. This is the Monate Breakfast Show wola 7. Na le Masedi mona Masedi a re nkgono wa hae. Masedi re mametse ke hopotse hae e kotsi yo. Masedi. Ke yona Masedi. Masedi. Bona re wa ipotse hae. Ai ikotsi pina ha mkhotsi man Masedi. Wa you? No cha go ya ka. All right, Masedi. Man. Ikotsi Masedi. Ke aning emwe? It was done like this year. Yeah. Yeah, 80 like this year really. Like kind of years. O tsama le ma? Finally Yeah. Okay. Utlwa mamela mo. Diverse talents I Mame. since ke re ke lo sama shabonyana for makolo shabonyana for ka jareteng ke president ke hyper spice nyana for ka cabbage shield o ke jele Ai. shield o Alright. Ai. Masedi. ba khotsi le bana ba ne ba makhala Yes. blazing se ke tsama Jwale a ko re fehe monna Masedi. Ore nkgono ha ona o qoqela ka sorry khotban ore nkgono ona o qoqela ka ditori tsa bontho tsa boma like di okizana za ona o qoqela ka Shakespeare Masedi. Masedi nkgono wa hao. Nkgono wa hao. Shakespeare. Masedi nkgono na re ka Shakespeare. Ga di utlwa ditsomo Masedi ke tsa bodimo le borokotswa ha re bua ka Shakespeare. Ikotsi pinela hao bafana utlwa ikotsi re ratile haholo. acha go mara ka nna ke bile o Ne re lokisana ya Shakespeare go kholo ola bala Shakespeare Masedi. Kotsi. Shapo Masedi. khotban Tala so ya no ke ukotsi. Ya nkgono wa nahle abala bo Shakespeare. Na wena o se ntate molo o lokela setolo sa o ka. Ya rona ka COVID. Rona ka COVID. Ka bona rutla fela go tsa maemo tsa spedpet di be jwa. good morning Since according in accordance, chaka rumba, monate. good morning Really said the FM from 6:30 to 9 o'clock. good morning Hello. ka khara Nati. ke ngol fan ka mo plus nta ware O mengi mo wena Yes, buddy. ha re khara se re shapo ma Sure. A rutla buti. a re tsa bua le mo re ikotlele Ah. a re ikotlela bua le mo Eh. o bapala ding ka bo 7 Yeah, ka bo 7 and then we can chase. Lorisa Koso. good morning Since according in accordance, chaka rumba, monate. good morning Really said the FM from 6:30 to 9 o'clock. good morning The sky is the limit. Sky's the limit baby. Hello 112
Notorious B.I.G. Big Smalls, ladies and gentlemen. ne ke shebeletse etsela ye wa hloka etseng ka Yeah. ona le Tupac Yes. ai undintho tsena tsa di maqulwana ne di dikotsi kana po mo America Le hana jwale di santsa di le kotsi ubane Yo. jwale ke mona re lahletswe ke talente kana ya Notorious B.I.G. Tupac Shakur le Au fatse la monna. lahlelwa ka lebaka la maqulwana ye mona jwale ye ya Casper le ntho go tbalolwana ka boxing ring wa tseba mogotsi wa ka Casper re tla bona ka le bona. AKA Re tla bona ka bona bafana ba sebetsa ba mosebetsing ha ba sebetsa bona na re ke ba ka etsa marantho ba tla etsa chelete ba tla etsa mogotsi hana jwale e se le taba chelete ko re ko jwetse nne mara wena khara o nana hore ha ba ka etsa ke manga ka kakalatsanye mo ha o so ba sheba fela wena ke tlo Eh, tsamaya kae ke motho a etseng haholo Casper le nna ke batla ho utlwa ke batla le nna ke tlwaetse Forbes Forbes yeah yeah jwale yeah ha se ke bua nnete fela ke shebile yeah kore ke se ke shebile ba le babedi ba bua ke na kopane tabeng Casper ka slashela obana mo twice obana mo ke twice na lo sheba stebele sa hae a so tlama ha o se bona Bona, o nna- so lena wa le bona le nna ke sheba AKA o bana le mosou jwalo ka wena no wa mmona motho na o bana le bosounyana ka lebala jwalo ka wena mamele wa mmona go metoba ya motho wa mmona yeah menwana a re filwe ke ba loka monwana wa re And also Casper, wa ke- letswe ka go wa loto a ke o kile bona wa DJ Lovers ha o ka tsere ke a o jwetsa ha o ka thumona re nkaneng ka makotofu no nna Lovers ke moqale ya DJ tswetseng pele ka tsa mapele a ka so mpa ba re tumela Hola. Good morning. Since according in accordance, chaka rumba. Kira monate. Good morning. Really said the FM from 6 to 9 o'clock. Good morning. a lesson discreet Mob Hunter Radio hey awuzuru zo re sa gola ditekitsane tse mathang bona jole se le tekitsa fashion tekitse o ne re matha ka tsona giving the all star ke maketse maoto a le tje kana go kwa sotla maoto mo kana kwa di tear gas yes yo ibe choche masola ba hlaka mo yeah ba re bomo e tshwere ka letso a tia ke se ne batla ke go botshwere tawele e le metsi he yeah le bomo kana kotsing le bomo a fika ba go ka bomo fika we tshwara we re botshabelo ka tawele metsi ke gola ke botshabelo mo bomo nna me ne ke teng ne ga le re thiba di bomo ka tawele ai botshabelo re tswa hole nkunyana le fitla tjena o ai ba sole re ka kanone o tla ke re o bo fitla o tsatha wa lo re metsi o bo go bomo bomo e fitla kena thabeleng mona hollatse oh my god hey ye mona re sebeditswa ya ke thabila ho monna e be ke na ka fela monate breakfast show ya sala re di tswere sa le re di tswere me re le bila holo tla tiana happy le ke kwatile o thotho sebetsa le o kwatetse e bona ka ga le ntse achaja mara ba twa ba etsa jwang jwale mara ke mara he bona ka tswa ba tlo sebetsa monate jwang go jwang jwale ya no go jwang jwale we want more we want more ha o so tswa re bomo ka thawele metsi batho kare ke tshwere tear gas le bomo botshabelo le botshabelo ina le bose ke 41 etsa jwa dilemo e botshabelo e kholo kunyana qwaqwa ba botlepe qwaqwa ka ha o bone le ka mogqwaqwa e botshabelo ke ya 79 qwaqwa tswa ka ga botshabelo never ha o bone qwaqwa ditse jalo ka botshabelo botshabelo bo ditsele ga kwa ke ka ho le fellang botshabelo le bonto ka fela bo ka fela re fella botshabelo monna ha e ba December fela ka fela ga di bolo ke rona fela bana le di bolo tse kholo tje botshabelo lo botilo wa lo botilo ai o tlile o thuma malema go se ka ga chika ka Limpopo mo e ba ta plaka ya diamond ayo plaka malema
Ho thwe What? tlo jwetsa e kare Mosebeletsi wa hae a lo tshela petrol a tshela ka 370. motho a tshelang petrol a etsa phoso A hula 37,000. Ke re cutting ya hao kada. ya hao Nkebe e be se na o fihla. decline. Ba fitla ba re 370 motho ana etsa 3,700 ka phoso jwale ya ntsha 37,000 ka phoso unkunyana le sela o fitla ka tjana le ka rota Nkebe decline ne ya marka o twa mara ina ona yona. ka bo balema hulwa bokae mona ka phoso Jale aba e hutsu ka manta. ene ba rata go ga sa ba fana bana e ditlaela ba garage Hey. ya ditlaela Scusa, ya decline. Ya mona shapela fast. ne sena o fitla scusa a re ke se mfetho tsama ya tsaba re sebeditsa o tjaka ai mona o no tliswa mo ke ratho ba mona kontena ka motho wa bosou yo Married in a ntotobetsa Ma, jale malema re ke a ikwala garage malema a kwala re ke batla refund. a ke a A ikwala re garage nkhutsetseng tšhelete ya ka ya Otho ba 37,000. ne ba itse ba tla mo khutlisetsa ba mo file letsatsi le itseng jwale La feta. la feta ba fana ka mabaka di banka tjena re ke a ikwala Mara ona le plaka malema. A kwala garage kaofela. a re ke a ikwala ha ina se o tja ya sebetsa letsatsi Jwale nahana o lo sala ka 200 wena mogotsi wa ka batho ka. Be ba etsa phoso ya 2,000. O botho kada ya decline. E ka feta. E ka feta. scusa belo O ka kwala garage ya botshabe. ya feta ya re 2000 E fetile. scusa O no sala ka 200. ne ke tsela ka 200 E be re 2,000. give back to the community guy get back to the community guy So why malema here safa back to the 37 down community? Why is Saifa back? 37 ba fana se sebeditse Yeah, a re kopaneng hape. o tla bona re dingo sa Eh, o sane ke teng hape sealemoyeng le Sonta. What? ai sebeditse bohloko ndane What ke a kela o sa mamedi tlabe ke na le yena le nna hape Zaga. ke a Zaga. mona re sebeditse mona di Ya, ke a leboha, ke lebile ha o to. ke a Zaga. lona le tlo sebedisa batho bohloko mo lona le baka Hona ka samega. Mona ke lebile ha o re sebedisa monate Yeah. breakfast show a re kopaneng hape nakong ya. monna o ingole fatshe monna o sebetsa le khana se a se mang le mang Ke ngoleng fatshe. ena lani ntwena Ngola fatshe le wena. Ngola hore banna se hla o la fihla mona na. no bona re sebeditse mona ta ke batlo o jwetsa maka Ya. ke engwe ya Ya. manane wa bile monate a go Ya, re a leboha. scusa Jango. Mommamedi wa Lesedi FM re lebohela tshehetso ya hao ho ya ka dipolopolo tsa ha jwale re eme ho dimilione tse 4,80 ha re ba hemisi ha re ba fe monyetla halala Lesedi FM halala Lesedi FM hey Lesedi FM Lesedi ke re shapa fe Lesedi ke khalala ya mo halala